Karaniwa na nga kakit, keti labuad Kapampangan at mialiwa pang lugal keti bansa Pache Maleldo, rengaw sandang magdarame, king aliwan lugal, awsano mandeting salibatbat. Bayoing sega na gana, magparaya la pa mo inya magpatabad lareti keng gulot, salu, braso, ampo aliwa pang parti ning katawan. Bayo lang maglakadalang sa pinbitis kendalan, magtakap la pa mong lupa o itang balibad, sumulod la naman babat o sudya, pulanggus, ampo itang gagamitan ng borilyos, ababalas basda kareng-karelang sugat, balang dumaya. Magputong la namang koronang suksuk, para kim pamilya ng Raven Melo, ing pamandarame, parti na ning tradisyon, ampong pamamanata ning karelang pamilya. Kaya kami po si As Family, it runs from mumuna po ang tatang ko. Yan po pangadi na po para kaya kami po kari parents na po kari apo ko. Kabang ni Jordan Desmerdison, pamamusan Cruz ang kayang paralan ning pamamanata antimong meto nga magdarame. Anya pong tinuntong na ako king gustong edad, karing ko po realize na makananuya po ing totong pamaggusal. Kaya po mas aramdaman ko po itang anyarang kong pamagpasalamat po king babo. Uli ning deng tradisyon deng pamandarame, pamamuat at pamagpapaku king Cruz. Kaya bela ka rin kapamaralanan ning pamagganaka king kasakitan ng Hesus Kristo. Meging tatak na iti king tradisyon at kapanwalang Katoliko. King meto nga lecture merapat inyang March 9 king syudad ning Angeles king pamanimuna ng Kapampangan historian at author and researcher ay Mike Pangilinan. Sinabi na nga tinya kanong posibleng katutubong penibatan niti at aliyamo religious practice. Nung nanularang ang deng influensyang linog, kaya practice ay ini. At yung influensyang dayo, natural, mo ala ko ito. Pero din mo naman influensyang katutubo. Na makatayo diya kaya katang sariling kapanwala ng pong kultura. Kaya ba't retang dayong influensya, mo Kristyano. At yan mo rin kareng kasiping tambalen, kareng isik, kareng Tamil, kareng king Indonesia, kareng king Malaysia. Na parati tanda deskwento, bala mo yung mag-exist. Kabang kasi kasubagit tala mo. Atutan tala mo rin. Kaya ba't etala ko deskwento tala parati king kaya tang kasalesayan. King kayang lecture, pepakit ng Pangilinan, reng mialiwang nasyon, aatin muna mang kaparehong tradisyon. Muna, ing flagellation, ing pamagparaya, mo ka rin Kristyano ini. Dakala kultura, mabilo gayato, gagawa ka nini. Reng Aztec, king Mexico, bayo la pamandatang den Kastila, dakal no paralan na pamagparaya. Cactus pa yung gagamitan da. Malwat na ng parte ng kulturang Kapampangan ini. Bayo la pamandatang den Kastila. Yan, kilala na tayong masalese. Bilang meto nga Kapampangan tradisyon, mayap mo rin kanong pakapanigaralan niya yung pamandarame bang migit yang aintin dyan ng kabalduganan niti at nung bakit makaniti deng gagawan deng kabalen. One of the features ng pamagdarame is itang indigenous roots, like way beyond na bayo pa din tanging Christianity. I think patse magbayad tamo kay indigenous roots tamo, mas lalalaming paing understanding tamo kay katam culture. Para kareng gugusal at mamanata ng Maleldo, kalupan ng Dizon at Melo, nanuya man ng peni bata ng karelang gagawan. Manwala lang iti, metong yang kapamaralanan, bang ilapit kay nga pong gino, yung karelang kayadwanan, ampong pangadi. Kumbaga laya pong basbas keng pisamban, kareng simbahan. Pero igami po kasing gugusal, wala mo pag kenimya po ay express ing itang araramdaman mi, connected kami king apong Ginoo, makanta po. At yun na talaga king tao nung mga nang idala ng pamangadi na. Kaya kasi, mga tayong paralan ko kasi mas ramdam ko na mas mapalapit, mas malapit iya po. Kasi, at yun na ka rin, sacrifice. Then, the same time, pangadi mo rin kailangan pangadi. Kaya be po, Iyart Consuelo. Ako, ingkya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong
makabalen.